Indian Youth Congress le MPYCC tangkop chuan Rahul Gandhi pian champawlin Manipur tual chung boina awanga zohnahthlak thaniam tak relief camp pa omek ta tanpuina an hlan IYC le MPYCC hian tanpuina hi Churachandpur chunga relief camp tan ahman Pani Don Bosco Higher Secondary School le Churachandpur College atian hlana chomdolna anken tamjok chu Manipur Pradesh Congress Committee hruai tu te kuta hlanin anni hian ruam an fel taksiamin relief camp sang ansem dardon ani MPYCC General Secretary Pu HP la chwailaba chuan Myanmar le Bangladesh atangin ratlaning bazat Mizoram anomek lain Manipur an unaw zohnahthlak ten andu lo le manglama pon na manchin ngai lo harsat na antwa chu thirlia mai lova an chanchin ngai thlak shiom tak tak te thon thu ngai thlakin an ngai thmai mai lo ani ti sha sakse du thuasoya mitam takin nunna an chan to a biakin le chena in tam tak ha chiat ani to ti soin an torna zong chu Congress chalai torna ani ti soya Mizoram lama ronrat lantele Manipur relief camp pa omek te tan hian MPYCC president Pulelton lianale athopui te chuan theito pama an lak chunjom zel tur thu MPYCC vice president chuan soibok MPYCC thu chwa talan danin tundit huna Churachandpur huam chunga relief camp za pasari aumeka relief camp shanga mi singli chuang khosamekin IYC le MPYCC ti hian heng relief camp pa om mei chia le no pang kumthling lo te ba ka nu te hnelai mek te ta na tangkai tur thanem takle damdo ji sang engemaza hlan ani Manipur zohnahthlak relief camp pa omek te chomdol na betur hian IYC secretary Mizoram le Manipur in charge P Sharifa Rehman Bhaka MPYCC general secretary PHP la chwailava hovin MPYCC hruai tu engemaza le chanchin bumi tian kala ankal na kong sang du sak taka anlo dong song le ne taka anlo mikhwala wangin lom thu an soyani